komera Kristo ni muzima mwonsigurira narose mbona nazananye na madamu dushika uri kurigisha ikiganiro uri kugirisha ikiganiro muri studio komera Kristo ni muzima. Hanyuma ntora agasafuriya karimwo uduharage nza kudushuhiriza ahantu muturirira ubucafu. Neruye ya safuriya nasanze hariho amazi gusa, nca numva umukobwa ntamenye ngo ahantu uhatekeye ngo hari ibintu bica bitwara ibyo utetse ugasanga ntakiri mw'isafuriya. Nikanguye ngo waruherekeje uwo mwari kumwe muri studio, umusezeye wamuhaye ishashi nka 5h, saa 11 du matin zobuca. Narose mbona twaherekeje umugeni kandi ari jewe mvuga ijambo ryo gushikiriza uwo mugeni, ariko sinamubona kandi nanje nari nicaye inyuma. Niho mukuru wanje yandonderera intebe y'imbere ngo nicare, haca haza umubanyi ngo acicaremwo. Mukuru wanje aramwankira ngo nuwuvuga ijambo acicaramwo barashwana. Cambwira mukuru wanje nti mureke yicare, ambwiye ubusenga kugira bafungure. Yasenze yifashe kwitama, hanyuma aragukurako, hanyuma naciye nikangura. Ikamere kuri iya nyuma ubundi ni indoto y'urupfu, indoto iri mu rupfu rw'umuntu uzi, umuntu agushika ku mutima, umuntu ufise ku mutima, umuntu yakora ku marangamutima yawe, guherekeza umugeni utabonye. Nibo bavuga ijambo atakigaragara umubiri wiwe. None rero mu izina rya Yesu Kristo usambuze iyo ndoto, usambuze iyo ndoto, ko nari we wavuga ijambo. Usambuze iyo ndoto, usambuze iyo ndoto yo guherekeza umugeni. Uyisambuze rwose, ubwire Uwiteka uti nta mugeni mfise wo guherekeza, nta mugeni haragira ko tukuzanira. Ntibibe nk'uko nshaka, bibe nk'uko ubishaka, mugura urupfu ndagwasa. Cane ico gucaniro c'ukwanka urupfu. Hanyuma ubwa kera naho ubwa mbere ngo warose ubona uwazananye n'umudamu wawe, muraza mushika ndiko ndagirisha ikiganiro muri studio komera Kristo ni muzima. Urumva mwasanze ari mu gihe c'uko dufungura, umugabo ngo acatora agasafuriya karimwo uduharage aza kudushuhiriza ahantu baturirira ubucafu. Uteruye ya safuriya wasanze hari y'amazi gusa. Canumva umukobwa ntamenye ngo ahantu uhatekeye ngo hariho ibintu bica bitwara ibyo utetse ugasanga ntakiri mw'isafuriya. Nikanguye ngo waruherekeje uwo mwari kumwe muri studio, umusezeye wamuhaye ishashi. Nukuvuga namutekereye, kandi namutekereye ikintu co mwibanga. Reka tuganire ku isafuriya, sibyo? Tuganire mu kwigisha, tuganire ku muntu n'ubuzima ari Kristo. Ubundi ngo yaje asanga ndiko ndigisha, yabwirizwa guca aja mu nyigisho akumviriza nk'abandi akiga, ariko ico yakoze yatoye agasafuriya karimwo uduharage. Ubundi isafuriya niki, inkono ibiragira niki. Samandari ngo yari incabwenge, biravuga ngo nubura ubwenge ndakureka. Agomba umugisha yokura ku mwami, agomvye umugisha mu nkundire gato yana muhomve, kuko indoto ishobora kumutera ubwoba. Arondera ukuntu yokura umugisha, umugabane ku mwami, kandi murazi ko umwami arepresenta Imana. Ngo aca arafata inkono arayiteka ayishiramwo imboga. Muga ngo acagira ubwenge yiyunga n'umwami amubwira ngo ncanire iyi nkono, ngo kandi ngo sintebye ngiye kwitaba umuntu, ndaje umugabo uje kundabira asanga zitarapfuba. Ahindukiye ngo ayiteke, umuntu avuga ati wangira ibiki ka mwami, imboga zanje zari zuzuye inkono, raba utwo washikarije. Samandari yari afise ibanga ry'uko atamuntu aza kwarura inkono ishigikiwe n'umwami. Mugabo hariho ukugene zihoka, umuriro uzihotsa ku buryo bw'uko ari ibanga ritahurwa na mwene ryo, canke mwene guteka cyangwa ufise uwo mugabo wo guteka. Avuga ngo ya nkono nakubwira ngo ncanirire, ngo raba utwo wansigarije. Umwami aramubwira ati cereza umwamikazi ntabyumve, cereza nzoguha inka zuzuye urugo. Abaragabanye umugabane, kuvuga n'ubwenge yagize. Kuba wasanze ndiko ndigisha ugasanga ndi muri studio kandi uri kumwe n'umugore wawe, ni ikimenyetso c'uko ni kumwe n'umuryango wawe. Okay, kuba waciye utora agasafuriya karimo uduharage, ibiharage n'ibinyantete
isafuriya ibamwe ibiharage niki n'ahantu sibyo n'uruhimbi wubatse rurimwo imigisha yawe wagenewe kuko ibintu by'ibinyandetse imisi yose bitwereka imigisha twagenewe ngo nzoba ingano zinoze ngo ndabaye n'umutsima w'ingano aho ni muri izi kangahe za 55 wait I'm checking za 55 si je me souviens sawa ngo yemwe mwebwe mwese munyotewe nimwegere amazi n'uwo nyine adafise amahera nimuze nimugure ingano murye nimuze mugure ingano namwe wamutagira amahera nimusuma umuvinyu n'amata mutarinze kubigura umva ngo ni kuki mutangira amahera bitari byo kurya ni kuki murihira ibitabahatsa imunyumvirize neza mubone kurya neza muzoheza muryoherwe n'imfungurwa zinutse nimutega amatwi kandi muzi wanje mwumvirize niho muzobaho nzokunga namwe isezerano ry'amaho ndangura ubuntu naraganiye Dawudi we namugize icyabona mu bihugu ndamugira umukuru ategeka ibihugu azohamagara amakungu utazi kandi n'amakungu atakuzi azokwirukira kubera umukama Imana yawe no kubera umweranda w'Isirayeli kuko yakora intaje nimurondera umukama mu gihe gishobora kuboneka sibyo wowe ngo yakiriye agasafuriya kari mu duharage agenda kugashyuhiriza ngo aho dutiyarara ni hehe ubundi narabwiye igihe cyose wubatse uruhimbi rw'umukama ushize kw'igicaniro ushira kwiki mu buryo bugaragara ushira kw'inkuka ushira kw'ibitambo ushira kw'ibimatsi mu buryo butagaragara ushira kw'ibikunezereje n'ibikubabaje ibikubaje bagomba kubiva muje mu binezereje ibikunezereje bagomba kuduga urundi rwego narabwiye umuntu nakubwira ko agukunda akaza amaranga mutima ukamugururira nago umunezero urengeye wowe warufise azoba ari njyajya kubera iki ubundi muri Kristo ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi iyo safuriya arimo duharage wagiye gushyuhiriza aho dutiyarara ariko uteruye ya safuriya uca usanga hari amazi gusa ubundi amazi ni iki ngo mwabaga Manyefezi 5:23 musome mumanuke gatoya ngo namwe mwabaga ngo mukunda abagore banyu ngo nkuko Kristo yakunze Eklesiya akayigura ngo akayicyoroza amazi amaraso ni jambo amazi nico twashiriweho n'umukama ngo dutabagwe ngo inzuzi zamaza beshaho zizotemba ziva mu nda zacu Yohana 7:37b ngo wari umunsi mukuru usumba iyindi uri hejuru yindi misi mikuru niko havuga ngo Kristo Yesu ahagarara ku musozi umizeti ngo arasemera ngo mwebwe mwese abanyotewe n'impunzi inzuzi z'amazi abeshaho zizotemba ziva mu nda zanyu acira bihishura ngo ariko aravuga mutima w'Imana tsotsa amaze gusubira n'icyubahiro ciwe n'igihe cawe cyuko icyo wahisemo kigaragara mu buzima bwawe bwa buri munsi umva ko wagiye kubishyuhiriza aho bateri yarara ni kuvuga ikuravuga uti ahari igicaniro kiravuga ngo basiraba Pawulo amaze gucika ku icumu yageze ahantu batamwumva batamutahura kubera inyenyeri yari iri muri we mugabo uburyo bwari bwiza bw'uko bamwumvira kwari uko atoratora utuyabara iryo si yarara agira igicaniro cy'umukama atererako atereye ko ngo inzoka yari irimo irazira muruma cyari kibanza kivumye imurumye icyabaye n'igiki imurumye icyabaye n'igiki Pawulo ngo arakonkomora ko kigwa mu muriro iguye mu muriro Pawulo asigara n'imbaraga inyenyeri yari iri muri we burya inyenyeri karemano niki n'amazi impamvu tuyageranya niba tisi kituvukanisha na Kristo amazi aba mabi iyo abaye amazi aba bigeragezo iyo abaye menshi kandi ukabona ko ari mabi hasikemwe amazi iyo ubona ngo ntutuzi tubi byaba ari bigeragezo ugiye kwinjiramo iruhande y'iyo acte prophétique wakoze hari n'umukristo yambaje ngo uvuze ngo acte prophétique ngo ubuvuziki hareje narifise ijwi hasi meje kwigisha sinabandanya kubasigura inbox mugabo narifise ijwi hasi ariko mukamari karana barakanda heza giko cyane rwose mwakoze no kunsengera ndazikabeshe mwasengeye no kuvuga acte prophétique
n'igikorwa uvuga uti nsuzuguye iki, hari icyo nari narabayemo cyagize iki, nsuzuguye iki, ngiye gukora ikindi kugira ngo ngere ku rundi rwego, nsuzuguye igitambo ba data batambye, amajambo mabi batuye, ngiye kwatura ameza natura y'ububasha y'ubushobozi. Sibyo? Ni ukuvuga rero kubona isafuriya waciye usangamo amazi ukaba utabonye ko ari amazi mabi, uvuga waciye usanga isafuriya n'umutima wawe. Iyo ndiko ndigisha ijambo ry'Imana ndababwira ngo ndiki, ndababwira ngo ndi isafuriya irimo ibiryo mukeneye, ndi inkono irimo ibiryo mukeneye. Mwibuke Yeremiya yerekwa inkono iriko irabiragira. Iyo nkono irimo ibiryo bikenewe ni bwa bubasha bwa mutima w'Imana bukorera muri twebwe, ni bwa bubasha bwa mutima mweranda bukorera mu bumvira Imana, bwagera ku bakristo cyangwa mu ndoto zabo bagatabagwa bakarotorerwa. Okay? Amasengesho ni iki? Ni inkwi. Ahubwo ati guma mushyiramo inkwi. Amasengesho utwigoro ibya 10. Bugiye uzanye umubavu ku gicana cyo muri studio restaurant Komera Kristo ni muzima. Ubushimiye Imana kubwo umuvukano n'ibikorerwamo. Kandi ububwiye Imana utikomereza aho nyine ubuteye intege twebwe. Cyo gituma Nehemiya yavuze ngo nibyigisha bakabyumva, babyumva bakabikora, utsoma umugisha nabo bahumugisha kwice kabiri. Cyo gituma umuhanuzi ntashobora kwigereranya n'umukristo yahanuriye. Ushobora kumuhanurira imodokari, wewe ugiye guhabwa ikinga. Kimwe muri 10 mu byo wamuhanuriye birahagije. Niyo mpamvu umuhanuzi y'umwimye kimwe muri 10 uba ucumuye ku Mana kandi ugusogoza umusha wa Kristo. Ndababwira impamvu. Kubana wisanza ku gasafuriya karimwo amazi gusa no kuvuga ko umaze kuza aho baturira imicafu ni ku gicaniro, ko muwaze kuhashyira imibavu yawe umota neza ko twara uduharage byari binyanete, niyo mfungurwa iterura izindi mfungurwa. Umuntu ariye ibiharage gusa bahiriye binifise imwuzuro, ni wo gwara kwashura ry'ibiharage. Ni kuvuga rero ko wabikoze uko Imana ikukuriye ikizira, usigaranye ibyangombwa bikenewe, usigaje ibyo wagenewe, ibyo waremewe. Ngo hanyuma hacaza ngo kandarije mvuge cyane, ngo hanyuma ntura agasafuriya kari mu duharage nza kudushohereza ahantu muturirira ubucafu. Ahaturirwa ubucafu wahumvise bavuga ngo urumva ngo nikiyareka da ni ku gicaniro. Nicyo gituma ndababwira ikibanza cy'ukwirega mu ndoto ni lieu d'essence. Iyo rose indoto uri muri toilette nigihe cy'ukwirega n'ibyaha byawe mukibona wagize bezo yawe warukeneye yose, kandi yari amapipi yose igura gukira ubugwayi bwo mu mubiri wawe yari gusoba. Mugabe yari kugira umwanda mukuru wese igura gutandukana n'ibyaha, amakara n'imivumo. Mugabe yubonye byanse ukabona inzitizi, ukabona ubihonyora ibyari bihari ibicafu, babisigura ko hari uburozi, ari igicaniro kiri ku buzima bwawe. Iyo ubona hari umuntu ariko arakora nawe ukabona winjira kugira ngo genda, babisigura ko hari umuhanuzi ari ku buzima bwawe aje guhanurira ibyo ugiye kubamo. Iyo ubona uwejeje amabezo yo konura karabwe biba bisigura ko ugiye kubohoka, kandi ari byiza ko wiyeze ukitandukanya n'ibyaha. Okay? Aho baturira ubucafu lieu d'essence n'intebe ya penitence, aho mwihanira aho mwihandurira. Okay? Sibyo? Ngo nasanze ariho amazi gusa. Nababwiye ko Paulo haraho yagirane yabwiriza kugaragariza inyenyeri yiwe ko yamaze kugera kuri uwo musozi, ko hariho n'abace bahatabarirwa. Ngo nteruye ya safuriya nasanze yari amazi gusa, nca numva umukobwa ntamenye ngo ahantu uhatekeye ngo hariho ibintu bica bitwara ibyo utetse ugasanga ntakiri mu isafuriya. Kuhatekera ni iki? Ubundi iyo duteka tugira iki? Tubiragiza inkono. Sibyo? Tubiragiza inkono. Mumundire rwose Mana uzoduhindoto mwiza. Iyo duteka tubiragiza inkono, dushiramo inkwi muri rukaka, inkora ikabiragira ibiriyo bigasha tukarya tugahaga. Mugabo hari igihe bidahiye ukabirya bidahiye ari imitugu. Urumva? Ugira ingwara runaka, uzurinda cyangwa ukagira iki. Ubundi ni wa mwete w'umukristo uko guteka ngo iyo watekeye ngo hari ibintu biza bigatwara isafuriya. Ni ukuvuga muzosome ati kugira ngo Imana yemere igitambo cyawe, kugira ngo Imana yemere umwuka yawe. Kamasomero gatoyi no mu gitabo cy'amategeko kare mu mwanya wo guhindurirwa izina twabibonye. Imana kugira yemere igitambo cyawe no kuvuga iki? Wowe waba wicaranye n'umuhanuzi mwene Levi, hama Imana ikaza ibimasa mushize kuri wa muriro ikabitora, ibitoye amaraso akaja mu muriro.
hari igihe yababwira ati nimutore mubirye, hari n'igihe yabirya muri rutemu ukongora utema ugatongora ukaza ukabiturira byose bigaragara kuvuga ngo Imana yariye. Reka turabe gatoyi kuri Burayimu 12 namwe bitahura cyangwa 15 ni 15 umurongo wa 12, Itanguriro 15 cyangwa Amamuko, Genese igitabo cya mbere gitangura Bibiliya ikigwani cya 15 umurongo wa 12, ngo izuba ririko rirarenga Aburahamu agwa igihumura agira ubwoba bwinshi atewe n'umwijima w'umuzimagizi, abwira Aburahamu ati menya neza ko abagukomoka ko bazoba bakavantara mu gihugu kitari cyabo, bazohabera baja abaho babicisha umuro mu myaka 400, ariko nzocira urubanza igihugu bazobera baja. Ibyo biheze bazovanayo amatungo menshi, nawe uzohambya abasokuru ba mu mahoro, kandi uzofubwa mu busaza buzira umuruho. Abana n'abuzukuru nibo bazogaruka ngaha, kuko icyaha cy'umwemori kitazoba kirimonogoza. Izuba rimaze kurenga, umviriza umurongo wa 17 niwo nashaka. Izuba rimaze kurenga bumaze guhibira, azabona itanure rifumba umwotsi n'igishirira c'urubeya biciye hagati ya nyabihimba by'inyama. Kuri uyu munsi umukama yunga isezerano na Aburahamu avuga ati iki gihugu ndakiguhaye, ndagihaye urubyaro rwawe kuva ku ruzi rwa Misiri gushika ku ruzi runini arirwo Efurati, hamwe n'Umukayini, Umukeneshi, Umukadimoni, Umuheti, Umuperezi, Abarefa, Umwemori, Umukanahani, Umugirugashi n'Umuyebusi. Ni ukuvuga ugiye kugira ubudahangarwa bwo gutsinda ibyagomba kubabaza cyangwa gutsindisha amarangamutima yawe. Umwemori, Umugirugashi, abica indero y'abana, abica donc hari mu bwa bwoko bwose. Bamwe batuma umugabo n'umugore baryana, bamwe batuma indira itagenda neza mu bana, bamwe batuma ubwenge butajabona. Bugiye niyo miryango indwi umukama iyomoye imbere yacu kugira ngo tube abadasanzwe. Nzoyibaganira ko iyo miryango indwi nshingiye mu gitabo cy'amategeko mu kigwane cya 28 tuzohagera. Ni burya nijya migisha duhabwa, hariho abayitsikamira bakayidutwara. Umugisha w'urubyaro, umugisha wo kuramba, umugisha wo kuranirwa, umugisha wo kubyara, urubyaro rwubaha Imana, umugisha kuko hari igihe urubyaro tubaha Imana karoni Imana se mu ngoma z'abami canke mu byabaye kabiri kigwane cya kangahe cya 20 na kangahe na gatatu simkibuka neza. Ibintu ndabyanga rwose kuvuga ijambo ngo simkibuka neza. Wowe ni wahawe kubera umuco abandi mu kubusa ibyo bakumvishwe, kuko hari umuntu ngo bari karazingura Bibiliya ashabona inzatsa z'ubwo nturimo nuri mugarozi ndigamba cyane kandi 22. Aya Manase ingene abana Yoziyasi umwami Amona umwami w'Ubuyuda. Okay. Ni mu ngoma z'abami. Abami nicyo gituma hangoye gutora hatandukanye n'ibyabaye. Iyo uravye mu byabaye canke mu ngoma z'abami kabiri ni mu kigabane cya 23 cya 33 kugera ku murongo wa mbere gushika ku w'icumi na wa 20. Mugabo mu bami naravye mu bami ba kabiri icyo gituma hari hangoye gutora ni mu kigabane cya 21 kugera ku murongo wa mbere. Hari abana bakoze isoni Imana bagatakaza itegeko n'ibyirizwa ry'ababyeyi babo kubera inyifato y'ababyeyi babo bagize mugabo bakica icyo Imana yashaka mu gihe cy'ubutware bwabo. Yimye ingoma afise imyaka 12 ariko akora ikizira biteye ubwoba gutyo bakora bamutwarira.
ni ukuvuga rero uku kubona uwo mwana w'umukobwa yakubwiye, ubundi umwana w'umukobwa ni umugisha w'ibigaragara, yakubwiye ngo aha hantu iyo uhatekeye ngo hari ibintu bica bitwara ibyo utetse ugasanga ntakiri mu isafuriya. ni ukuvuga iyo uhazanye ku gicaniro hari ikintu kiza kigakuraho icyo washyize ku gicaniro, kica kizana iki none, kica kizana icyo watuye. narababwiye umubavu ni iki, yavuze ngo ni ikintu kiza gutora ibyo wasize mu isafuriya. ubundi isafuriya y'umuntu n'umutima w'umuntu. ni ukuvuga iki, ahantu rege niho hari ibitekerezo, niho hari ibyica, niho hari ibikiza. ni ukuvuga iki rero, ni nk'uko yakubwiye ngo ni nk'uku kuntu ngo bugorovye mu gitabo cy'itanguriro ikigwane cya 15 umurongo wa 17 ngo izuba rimaze kurenga bumaze guhwibira aza abona itanure rifumba umwotsi. umva ko ari ikintu kica n'igishirira cy'urubeya biciye hagati ya nyabihimba by'inyama. urumva ko iki hagati y'ibiri mu isafuriya kirabitwara, Imana irarya. ni ukuvuga umubavu, amafaranga, itwigora, ibintu byose bya cumi mushyira ku gicaniro cyaga uri kurasenga witeko ngire neza, nibyo biza guhinduka iki, nibyo biza guhinduka igisubizo cy'ibibazo byawe. nibyo biza guhinduka igisubizo cy'ibibazo byawe. abyumvise uwo mukobwa yabikubwiye niki, iryo ni ijwi ry'ubuhanuzi, kuko ijwi ry'ubuhanuzi niryo rizana imigisha igaragara. ubundi dini rishobora kuguhesha umugisha kuzoca mu ijuru, mugabe ijwi ry'ubuhanuzi nicyo gituma idini ritagira ijwi ry'ubuhanuzi bagarapfuye. idini riguhuza no kuja mu ijuru, niko koko. mugabe imigisha igaragara n'ijwi ry'ubuhanuzi, kuko niwe hacanwa igicaniro cyo gushira kwa ibitambo. cyo tubona abwiye ati jana muri Renouveau Charismatique mujane mu gicaniro ryanyu mutandukanye n'amashikanwa mutanga mu isengero, tandukanye n'amashikanwa mutanga mu isengero, sibyo? muti rero iyi ndoto irasigurika. iyi ndoto yavuze ngo yasanze ari karigisha muri komera Kristo ni muzima. kubana wasanze ukahagera aho hantu ni ikimenyetso cy'ukuri samuragwa mu bwami bw'ijuru binyuze kuri icyo gicaniro cyakura umuryango cyakura ku karere. Imana icishamwe ubutware bwayo, ububasha bwayo, kugira ngo ubwoko bwabo bubohoke. icya kabiri, wakiriye agasafuriya kari mu duharage ujya gushyuhiriza aho tugirane, aho duturirira imicafu. ni ukuvuga iki, ni winuvye igicaniro cyacu, wahashize ibiri mu mutima wawe kandi by'agaciro. Nowa uri kurara mu Itanguriro 8 ngo Nowa yatoye ibimasa byiza byiza kandi bitanduye by'agaciro ngo bishiraho. mugamunyu musanga hari amazi gusa. ni ukuvuga nta kuvuga ngo ishikano ryawe ntiryakiriwe, ikimenyetso cy'uko Imana ikwemeye ishikano ryawe rirakirwa. ni muzi yuko mbe mwari muzi ko amashikano mushyira ku gicaniro atuma abasi banyu bagotwa, ku buryo abasi banyu bagigimiza imbere y'Imana cyangwa imbere yanyu mu gihe cyo gufata ingingo yo gutabagwa kwanyu n'Imana. Imana igafata donga ingingo yo kubatabara. mwari mubizi, muzosome neza igitabo cy'Itanguriro. ni ukuvuga iki, kuba wasanzeho amazi mu isafuriya gusa, ni ukuvuga hari icyo wagenewe. amazi ni icyo wagenewe. cyo gituma Musa yakubita inkoni ku ibuye amazi akisuka, atayindi fenomene ikozwe. nicyo gituma mu gitabo cy'abacamanza Samusoni yafukuriwe iriba rya Elihakoni, akavuga ati singarugwe muri aya makafiri, akaza abona iriba ry'amazi riradudubije riraje. cyari cyo gikenewe kuri we kandi yagenewe. nicyo gituma Hagayi yikoreye amaboko akibuka Imana yiwe, Imana y'Aburahimu. ahagize iki, umwana we ntiyishwe n'inyota, naho umukunzi Aburahimu yari yamuhaye Ismaeli ntiyishwe n'inyota. hadudubije iriba, aravuga ngo rirahayiroye. ni ukuvuga hari igihe cy'uko wita izina Imana yawe, sibyo? ngo wasanze acaza n'ijwi rero rikwemeza, akubwira ati hari ikintu gitora ibyo bintu. iyo kitore ni ukuvuga ahantu ku mwanda, nawe ari kusuka imibabaro yawe, agahinda kawe ku gicaniro. mugabo we nawe wavuze n'ibitari by'uruko uko nyene igicaniro, umubavu wawe wari wasize ko wavuze, hamurabona uratabagwa. iyo ni nk'ijwi ryo kwemeza ati humure mwana wanje,
ngizene nuvuga mu byo usaba umukama, usaba gukurwa kw'indoto mbi, usaba kugirane guhabwa indoto nziza, usaba promotion, usaba ubwenge bw'abana bawe, usaba urukundo, igikundiro, amagara meza, usaba kongerwa ipete. N'igihe cawe cyo kubihabwa, n'igihe cawe cy'uko ibyari bisuzugura, ibyari intambamyi, ibyara imivume, ibyara amakara ndagukurikira, Imana igiye kugirane kubishira ku gicaniro byose. Inzandiko zo kuturega Imana ngo zishaka gucanira igihe zikatwandikira izindi bigasha, maze umwotsi ukagera amazuru y'Imana, Imana ikatwihweza igihe zikaturamvura ku kuboko k'ukuri yavuga ati rega mu kiganza canje cyo kuryo niyo mwanditse, amazina yanyu niyo yanditse. Nuko ariko gusa indoto warose ubwa kabiri ivuga ko wari wagiye kuri mariage, kona kandi ari uvuga ijambo mwarekeje umuntu mutazi, niba ko ari inyatsi yamagara ku muntu uzi, umuntu ukunda, umuntu ufise amarangamutima. None rero yisambutse hama iyo yindi yirimwo ubutware bw'Imana iri mu igihe cyawe cyo kunezerwa, cyo gutabarwa, igihe cyawe cyo gukurwa ko ibyanyu by'ubwoko bwose, igira agaciro. Tuyishire ku mubavu, tuyishire ku gicaniro turiko turacana, kanatsinda ndanayirotoye kuri iki gicaniro ca 12:00, igicaniro cyo gukurwa ko ikigandaro, guhabwa itangazo ko iruhande bitagenda neza hari ikintu gishashe kije kuvuguruza umubabaro wari mu mutima wawe. Amen. Turagushimiye cyane Mukama, turagushimiye cyane Nyaguhora ku ngoma, utubera intambuko, utubera ingendo, utubera inkingi, utubera urutare, utubera igisubizo, utubera inyishu, utubera byose, utubera urwitwazo, utubera akabando mu buzima bwose bwa buri munsi tubayemo. Gushimiye kuri iyi ndoto y'uyu mukristo ayakira agasafuriya kiwe agashyuhiriza aterwa imyanda. Ndagushimiye nuko wamuhaye ijwi rimwemeza ko igitambo umubavu wiwe rimwemeza ko icyo yashize ku gicaniro cyumvishwe, igitekerezo yatanze kubera umubavu wiwe cyumvishwe kandi cyasubijwe. Ngushimiye kandi Nyaguhora ku ngoma ko wanamwemeje mu kumwubakira inaye mu buzima bwiwe, mu kurungika ijwi rimubwira ngo aha hantu ibihabera nuko. Ni ikimenyetso cy'uko uri kuremeza iki gicaniro cy'umuvukano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima, ko gihagarikiwe nawe, kuhagenderera, kutora ibyawe, gukoresha ibyawe, ko wenyine ubyitunganiriza Nyaguhora ku ngoma, ko atabishobisho, ko wenyine ubyitunganiriza, ko ataburyarya akanatsinda nk'uko Dawudi yavuze, iryo tugona mu mitima yacu uraribona. Si uko dushaka amatungo maremare, si uko dushaka ibyiza naho nabyo nyine uzi kubitanga, ahubwo ni uko dushaka ko imitima myinshi yo kwegera imivumo n'imikoshi ikabavako, ibiganza byabo bikagira umugisha no mugwiza, ubuzima bwabo bukagira kuramba no kuranirwa, imiryango yabo igatunganirwa, kandi Nyaguhora ku ngoma baduhanuriye, abo dusengeye bakarambira mu buntu bwabo. None mu izina rya Yesu Kristo, mu butware bw'amaraso yo mwiranda, mu bubasha, mu bushobozi bwa mutima w'Imana, umwigisha mukuru w'ijambo ry'Imana, ndasambuje indoto yo guherekeza umugeni atabonye, ndasambuje indoto yo guherekeza umugeni kandi yavugiye ku ijambo ndetse akagomba kwakwa intebe kandi akanayitanga, naho mukuru wiwe yari yagumije akavuga ngo niya runaka. Ni ikimenyetso cy'ukuba, ni ikimenyetso cyo guca bugufi, ni ikimenyetso cy'ukwihangana. Ariko Mukama sindamwihanganishije mu gutakaza wowe wakunda, ahubwo ndasabye ngo wenyine ubwawe abe ari uza guhangana n'ibyo bisuzuguriro, ufatire ku mibavu yiwe imota neza, ufatire ku butonganuke bw'ibiganza n'umutima wiwe, uko atakujyajyanya kimwe muri 10 kandi ntiyiterije ke mu mwuka w'ibyaha, akawusambuza akanawusohora igicaniro kibi cy'igisokuru kibi, akacanka akagisenya kugira ngo yubake igicaniro cyawe. Mugire neza Nyaguhora ku ngoma, umuhe ubutware, umuhe ubushobozi, umuhe kuzosazana itoto n'itotare, kandi umuhe kurambira mu buntu bwawe. Imbabazi zawe zimubeko, urwo rupfu ndagwirukanye, 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 kandi wongere umuhe indoto ziri mu butabazi, wongere umuhe indoto ziri mu budangaga, wongere umuhe indoto zigaragaza ko wakoze ku bw'iki gicaniro ducanye muri Isaya 12. Mu izina rya Yesu Kristo natuye neza kuri twebwe twese, mvuguruje urupfu, mvuguruje gukenyuka, mvuguruje kugorwa, mvuguruje gukena, mvuguruje ibiturandura umutima, mvuguruje agahinda, mvuguruje igisuzuguro. Mwami Imana Nyaguhora ku ngoma, nguhamagaye ngo tubere Imana, tukubere ibibondo, utubere umwami, tukubere
abakristo kandi utubere umubyeyi, tukubere basamuragwa b'ibyiza byose ukeneye guhesha ubuzima bwacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo twitandukanije n'inabi, twihuza n'ineza, kandi tukagusaba Mukama ngo duhezagire, uduhe umugisha n'umugwiza, urandenurane n'imizi citwa iconyi, wubake muri twebwe iby'icubahiro, iby'ineza, iby'amahoro, iby'ibyiza, iby'ibyishimo, kandi uturinde kononekara, ahubwo duhuze n'agahimbare k'ubuzima twagenewe isi itarakira amasezerano. Amen, amen, aleluya. Urakoze Mukama, komeza utwubaka ubwoko bwawe, ukomeze uduhezagire abana bawe, turinde kubabara, utwagurire imbibe, kandi uduteture mu makuba y'ubwoko bwose. Amina.